miliyoni 127 niyo mafaranga yahawe nka Fredo Signature. 127 nazo zirika ahantu ni miliyoni 307. Miliyoni 307 niyo mafaranga azahembwa mu myaka 2. 307 iteranyaho za 127. 127. Ubu umupira ubwo ahita ruhago ni miliyoni 434. yatangaje igaragaza n'amafoto yo gusisha rutayizamu Sheikh Djibril Ouattara. Rutayizamu y'imyaka 25 w'umunya Burkina Faso wakina equipe y'igihugu ya Burkina Faso, akinira amakipe akomeye arimo Berkane kuva 2018 kugera 2024, numva ni imyaka nk'itandatu. Hanyuma rero aza kwerekeza muri equipe ya JS Kabylie, asangamo umutoza witwa Abdellah Benchika. Ni umutoza w'umunya Algeria utoza equipe ya JS Kabylie. Uyu rero Benchika ntabwo yamukunze kuko nubwo urebye statistics usanga aratsinze igitego kimwe mu mikino 14 yakinnye, ariko yabanje imikino 3 gusa mu gice cya mbere cya sezo. Urumva ntabwo yari first pick, ntabwo ari rutayizamu ukoreshwa cyane. Bivuga ko rero umutoza yatunguwe n'urwego rwe n'abafana ba JS Kabylie ntabwo bamukunze. Ejo narebaga kuri page ya Facebook y'umunyamakuru umunyagana bita Mickey Junior. Abantu ku mbuga zose nyene za internet muramubona, amwe mu banyamakuru bafite transfer cyane za hano muri Afrika. Abaperi kuri YouTube bamaneho imitima y'umwe ya mu Manuel nditegereje arenza hanga n'amakuru yo muri Aperi yabona ngamenya muri yo gusa ashimugende reka mbatemo uracyababwira kiri muri Kabylie uyu rutayizamu akiri muri Kabylie. Iyi transfer rero Aperi kimara kwishyira hanze n'amafoto nabonye afana abakunzi b'ikipe ya JS Kabylie barimo baca intege cyane abafana ba Aperi bavuga ko ari rutayizamu w'imfube ngo utazatsinda ibitego. Ndakunganira muri JS Kabylie yaragifite amasezerano bano icyabayeho JS Kabylie yahinduye ngo ubuyobozi bwarahindutse. So ubuyobozi bwaje urebye nyine bwaje butamwumva bibaho, noneho buje mutamwumva bahitamo nyine gusesa amasezerano gutandukanye muri Mico Agreement. N'umutoza Abdellah Benchika ntabwo amaze n'igihe, nawe ni mushya nyine, nawe ntabwo amaze n'igihe. Nakomeza n'umukinnyi waruhenze cyane kuko amakuru avuga ko muri JS Kabylie ari mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi cyane, nariyo mpamvu bashatse kumurekura. Yahembwaga $16 by'idolari. Iberi nkubira calculatrice ndayikenera cyane kugira ngo abantu bagende babyumve neza. Umuntu wize muri college arwaje n'ubikuba mu mutwe, ariko ndagira ngo ufate calculatrice. Yahembwaga $16 by'idolari mu Rwanda. Equipe yahemba n'umutoza ni Aperi yonyine, ni yahemba n'umutoza. Bwira nangahe mu Banyarwanda nibyo yahembwaga muri JS Kabylie. Kubira ku cyane wenda nubwo idolari rirenzeho n'igihumbi ariko nakubwire ari 420. Unibwo bajya bayavunishije mu gitondo muri diaspora mfashe neza. Miliyoni 222 n'ibihumbi 752 yemwaga miliyoni 22 muri JS Kabylie 22. Uri bazanga Aperi umukinnyi yaza kumuhemba ikire umuziki ntiramuhemba cyane. Uyu mukinnyi equipe yamuheririze leta imana amafaranga y'imperekeza kugira ngo yemere gutandukana nayo, ayo yakenyereyeho. Ariko Aperi nubwo nta kintu yishuye equipe ya JS Kabylie yahaye umukinnyi signing on fee. Mbaza ngo nangahe noneho yamuhaye ataratangira guhembwa iyo kugira ngo asinye bayita Fredo Signature. Iyo myaka 2 nyine yasinye, iyo myaka 2 yasinye yahawe angahe? Uyu mukinnyi yahawe $90,000 by'idolari kugira ngo asinye imyaka 2. Iberi kuba 90 twagiye kuba mwandike bana Aperi maruri imitima n'abakore muri Aperi agira uvanga ntari hano se aho besha mvuguruza Lorenzo ndiye yahawe $90,000 by'idolari. No kuvuga ngo $90 by'idolari ndakuba na y'amafaranga nababwiraga ko 400 420 birashyika muri miliyoni 120 zirenga. Amafaranga Aperi zayabona itabona zayabona Aperi kugira ngo ni mugenzi wawe yabura ariko yireke ariko ngira ngo Aperi yajangagishwa no guhindura imboga. Ni miliyoni 127 miliyoni 127 niyo mafaranga yahawe nka Fredo Signature. 127 nazo zirika ahantu ubwo twatanye n'urimugiyeho cyane, ufite n'agakaramu wakwandika. 127 ni Fredo Signature. Uyu mukinnyi uri bazanga azajya ahembwa ngahe?
umushahara buri kwezi nyine, buri kwezi umushahara buri kwezi. APR uzi ko ntihemba ku gihe, ihemba mbere y'igihe 22 23 ihemba mbere y'igihe. abona ukuntu hano twahembwe tariki 23 kubera iminsi mikuru. APR y'ubwo nuko bihora ni mbere y'igihe, ihembwa nkawe hembwa nkanjye mu kwezi kwa 12 ubu ni amezi 12 y'umwaka. Kwezi kwa mbere barakuryamanye ba Gilbert, kwezi kwa mbere baragufasha. ihembwa mbere y'igihe. uyu mukinnyi azajya ahembwa ibihumbi 9 by'idolari. ni nayo mukinnyi uzajya ahembwa amafaranga menshi muri ekipi ya PRFC. 9 by'idolari, 9 by'idolari kuba, ariko twakubye 90 kubye 9 ni miliyoni 12 n'ibihumbi 798 12. ayo izo miliyoni 12 zinkubire amezi 24, zinkubire inshuro 14 inshuro 24 si imyaka mu myaka 2 ni miliyoni 307. miliyoni 307 niyo mafaranga azahembwa mu myaka 2. 307 iteranyeho za 127 ubu ni umupira ubwo ahita ruhago ni miliyoni 434. turacyari amafaranga azamugenda ubwo ni mu myaka 2. ubwo dufashe frais de recrutement cyangwa frais de signature ukongeraho n'imishahara turacyagenda mu byo umukinnyi yemerewe kwishyurirwa inzu yo kubamo, logement, apartment. abakinnyi bo kuri urwego bahembwa amafaranga. apartment yabamo y'amaki barize uburyo ubukode bwazamutse nibura igihumbi cy'idolari. ubwo ni 12 nziza cyane kuri amafaranga twavuze total teranya 24 bya logement kumucumbikira 24 y'idolari. ngo nyine mvuze mu meza mu myaka 2. aho nyine igihumbi ku kwezi. turimo turareba n'isoko ry'i Kigali, amazu Kigali ayo ntabwo nayabwiwe, ariko abakinnyi bo kuri uru rwego niba zibana muri apartment, umuntu uhembwa 9,000 amakuru ko bazamwishyura inzu yo kubamo ni $1,000 minimum. n'ibyo zayishyurira ubwo 24 mu myaka 2 $10. Okay, ndahita mbikubwira mu manyarwanda. bamwita Sheikh Djibril Ouattara n'umunyaburkina Faso. mu myaka 25 ntabwo ashaje. tumba yakinnye muri za Berkane 2018 yabaye miliyoni 464. 464 niyo mbumbe y'amafaranga azagenda kuri mukinnyi mu gihe cy'imyaka 2. uyu rutayizamu Sheikh Djibril Ouattara. abantu bambazaga nimero azambara, bambazaga nimugoroba kuri social media. uyu mukinnyi nimero jezi yahawe ejo asinya nta nimero yariho. imyitozo ya mbere byari byitezwe ko ayikora uyu munsi ya mu gitondo. ubwo nibwo aza guhura n'umutoza, nibwo tuza kumenya nimero araza kwambara. ntegeza ko imyitozo ya perikina ibasanga ya mu gitondo bakora saa 9 ariko iyo nimero kanye kubwiye ni kangahe baza kumuha rero. uyu rutayizamu Ouattara azajya yambara nimero 10. yari yande muri APR, hari umuntu wabifite simbizi murebe neza. nyuma ya Jabel Saro ndi wayambaye ntabwo kwamarwa na Jabel. harya Kategaya bamuhaye kangahe? Eliya Kategaya bamuhaye 10 se abo bamuhaye APR ndumva nta nimero 10 ariko nimero 10 ni yazajya yambara. Leo Messi ihagazeho 99. Leo Messi urambaza Ruvuyanga kandi mwambwira ngo nze gukora commentaire kuri ku byo nakurikiranye wenda kumbuga nkoranyambaga n'imbuga za internet kuri rutayizamu bijyanye n'amafaranga. hari abantu bumva tuvuga izi miliyoni 500 magana ngahe mu myaka 2 bagatekereza ko ari amafaranga menshi, ariko commentaire nakoraho mu bijyanye n'imari mu bakinnyi niyi. uyu mukinnyi twebwe turacyari inyuma nyine nibyo ngiye kuvugaho. avuye ahantu yahembwaga ibihumbi 16 aje ahantu yahembwa ibihumbi 9. urumva ni nkaho yagabanyije hafi kabiri, sibyo? iki ni ikintu nyine kiba ku mukinnyi akigomwa amafaranga kugira ngo akoze Rujugiro ngo numero 10 y'ubundi yambarwaga na Apamba Songwe Bemo yaragiye yarayimaye gute pe akoze Rujugiro Bemo Apamba Songwe Rujugiro nizira ko aryohewe cyane uryo ni musasanura inkuru ya Ouattara ndishimye cyane yanayiguyeho nibaha gake nyimirikinganyi kama bayita kwikama ndayikama zitinyana urumva uyu mukinnyi avuye ahantu hembwa 16. urumva ni hafi kugabanya hafi kabiri. ni ikintu nyine kiba ku mukinnyi utarabonye umwanya wo gukina ushaka gukora kariyeri.
yigomwa amafaranga mudatekereza ko yabahenze yigomwa amafaranga wenda mu bijyanye na Fred Recruitment yo sinzi urumva niba ari 90 urumva ni 45 ku mwaka umukinnyi uri kuri urwego n'ubundi ntihajya munsi niyo mafaranga macyari wagura umukinnyi uri kuri urwego so iyo uyumva kumva tuyavuga hano mu Rwanda ko umukinnyi yaguzwe 90 by'idolari na idolari rigeze wumva ari menshi ariko ugereranyije naho APR ifuza kugera nanone ntiragerayo iracyari hasi cyane impamvu abantu bahita biseka nuko babazi ko mukiye babo Rayon Sport ibaraciye akarongo ko na 30 itapfa kubigezamo urabyumva so wakumva rero gap iri hagati y'amakipe abirahanganye kumva ko Rayon Sport itageza muri 30 undi akaba ari mu bihumbi hari n'abagurwa 100 mu bo yaguze mu mpeshyi harimo abaguzwe 200 birenga 100